Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Menteri Ketenaga Sports and Youth Affairs ka Sarkar Jilla upa wailat Miki Shilla ula penbana baka Sarkar kala penkre yaka detail project report naka bentabang shinano yaka youth hostel but indoor hall hapo ka multi sports complex kabadan Hawaijer West Giant Hills District. Upa Shilla ula penbana yaka ni hapa keren kumu kongsan haka final jong ka Lempung yele ka First Division Football Tournament Hajan Shilla Memorial Trophy bala penya daka Thalashken Sports Association ha Madan Multi Sports Complex Waijer ha ka arpsau terek unaiwing arjar apsan. Negasi, ye jala itu impor. Untuk dukan kamu MLA yang berjuai konferensi Henry Kau Minister yang ketiga Meghalaya Eurokomi. Dasnya pemenang kenai pi, wah nalor ini infrastruktur, nalor ini kamar yogi ni, hakmat yogi, nang thola cocoy, kaman uyai penbah, ya ini infrastruktur. Ladang ini kemadan ngayo itu ke standar yang lagi, yang itu di players ni wangi. Ladang yele kenti bai hati manan kendau hati manan state untuk itu sup yei uye yo compete bagi vi tawan state hapo dari India lene bagi giri tegani ke wan yo kali infrastructure kani ke madan daman set ko bagi terku ya kani ke thai bat kamu mantu mempa yo to kani to put kedukat ni siap meno khanai pi to dadep khun ye ke tender dadep allodi raklur nei benta wo bo ye ke floodlight lene light kali madan nang untuk tukat helmet wat hey ski ne helmet dekat tu yo nanti di vele tournament kuai to one tournament one team juara pau wo vele ki wo men sen chu ya ki kon kandro yo ki vele ya ke tournament but untuk tukat te ha ka jingelam yo local MLA wo man le deputy chief minister yo ke thai sia ku men khnai ki government katte prepare le ya ke DPR nay bentawo punchna ya ke youth hostel ban kamjo ya ke indoor hall hapo kani ke complex nang untuk bat ke football kili jingele kile ukugi wa kwa yo wo ejo ke la ya ki kon kandro yo